Kajantia National Council JNC haka arpu pratarek nai wing arja arpusan haka jengalam uba sambor mi lingdo u president kalalej ban IT da kajing tho show Shivansh Awasthi IAS Deputy Commissioner ka East Jante Hills District ban persha ya kajing shim jaka bian ban pensange ya kajing yalang sngapaj ba ban snai ya ka integrated cement plant da ka Shri Cement Limited hadai stong East Jante Hills District Kajing tho show Deputy Commissioner ka kado bakadan kajing thiet jaka daw barjala u Bharat Sharma na riulum uba serpai lang suklan katkum ka kaipot Environmental Impact Assessment EIA jong ka company kabla Aisha ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB Kani kajing thiet jaka kalong persha ya ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act kat kandai spa anyo puway kabakhang ban thiet jaka da ki barjala klamjing bit na ki bor bari pen bat kumju na ka Jante Hills Autonomous District Council JHADC President ulaong baki kular ai kam ai jam da ka Shri Cement Limited kide kiba omla ban shania bat penpau balada ka kam ban shna ya ka integrated cement plant kan ya chakman kum taru ka seng kan ya da ka jayaki ka bating e Ulaong banakaliang u Deputy Commissioner ulakular rahmat ka seng ba unshim kiaya ka kam bat ki bor bahalor ya i nakaliang ka JNC hawa download ya kini ki kod kisla yang kini ki company ki wada bu gi ha website yang ka Pollution Control Board manda study ya kini ki kod kisla chemi wato kajing approach yang kini ke company wa conduct ya ka public hearing man ga ka waman beain lene ka wa illegal ne bakat kam wapat ya kajing yadaya thet ya ka khandau ya kata ka thau ke wamut jusen ya ka company ka yang ki daya daya thet haprdi uta u serpai baha suklan wa uta u Bharat Sharma wa represent ya kini ka MS Shri Cement kawa penmani i ka sen wa lai bo complain na chau DC wa dawa pensanga ya kini ka public hearing to ne daw wa kini ki arngut da violate gi ya ka Meghalaya Land Transfer Act Nibhakat kam ka Meghalaya Land Transfer Act hawa unu tre muluk le tribal hawa kwa udaya kitau ya wocha ki non tribal ne benta ko senya ginu ki company am kamu yo gi ya ka permission na ka government handre hawa paji ya ka jing ya daya thet ya ka ni ka khandau man ga illegal claim kanu ka jing yo bor gi na ka state government ta ka yo phla cho hei to wa kani kaya dai thet khandau ko yong ki to wa mandapaji ya kata ka kom dair kom thet ko yong ki wat urang ba chnong la memjing tibu udaloi la memjing tibu wat ka district council la memjing tib ga ya kani ka thau da dai da upa da sakhi da khon ta kani hi man ga kayi ko pen subaya ka sen ta hi kam ka sen da dawai na DC wa to pen sange no mardor ya kani ka public hearing yang kani ka company ne ba ka komla yang kani ka company do yu roj ga yaki ain yang ka sarkar jela ta i kam ka JNC kwai wa to pensenge no mardor yakini ka public hearing kau ar ni ta kau i de bo jing tho ya chau DC he jing ito wa ka wina commission ka yong i ka safe Jante mission we hapo ka ni commission i da dawai na ka state government wa to ka ta ka reservation policy ne benta kini ki private company ki am hapo ka jela Meghalaya ka yong i khnang yo man ga ka jing yo nong yaki kon control yang kini ka jaj buru ko yang i yang ka bri hunyo trap henres nyau si ong wa don ne sngi ka sarkar mpu am le ga ki helor kini ha kini ki company da wan gi bo kular ikre ya ki triri ki tremuluk yang i henre ka was nyau si ong i da sakhi da kini ki nyau prateli ki cement plant ki uda am chwa po kini ka district ka yang i yoi boto maximum hi ki bo boni ki nong kre to kita ki bru ki wanabar Tementu kini ki company kular ikre gi ya kini ki nong chong tas nyau thoi wa ka chnong dai stong le ne ka chnong nong ka ilka nong khli wa ko wi dang man go ka ilka ka wadang duna ki khna ki yong ka ki wada pura puthi ta kijing terwaki yang kini ki company to do ya ki tre chnong dan him to ya ki nong chong yang ka jela wa ko wi ta kini hi man go kijing penbet ya pai ba ta i kwa i da ka sarkar sakhiat kwa go wan ra kijing mento ya ki khon ro chna chwa ya ki ain hotel lakam ya kini ki company to am ki kata ka memorandum of understanding ham to de haperti ka chnong wa kini ki company hende to am ga haperti ka government wa kini ka company khnang wa in future la di kini ki company violate ki kini ki anyang ka sarkar i ye appeal ki chedo cha high court ne cha kinu ki bor ki wa halor hende kam man kata ka agreement ki yang ki am godo wa ki chnong wa ki ilaka ta kini ki agreement mem man go ka wa strong hado kata te ne tai da wi kwa wa ka state government to wan ra ka ya ka an wa yo jimentai ki kon ro yang kini ke jaj buru yang ini bahas nau thoi wa yo kra sarkar man go wasuk
แต่สาวถ้วยแหละกจิงวันยังกินกิcompany emกจิงเยอะน้องemกจิงโดน้องแต่อีกำกเซนกว่าว่าตอมห้อยอุมันก็กจิงโดน้องแต่ก็ว่าเล่ก็ว่าย่อยดังหากินกิสงีกิว่าเด็บดังนินกินน้องชองชน้องยังกระไดสตองเดประชากียากันนี่ก็จิง ANOC ยังนิวว่าแฮชน้องยากันนี่ก็ company เฮจิงสเคียบก็เด็ก company ANOC เอ็มกัมว่าแฮชน้องและอุระชวาฮักดอร์บาร์ชน้องแต่ก็ยี่ก็ว่าเป้าฉลาดกับแต่ปิติย่อยว่าต่อแฮชน้องเดไวเลตอเดoverride you lene da yajlat you ya ka dor bar chnong ta kani la man ga ki ka man percaya ka ain yang ka district council ka wa chocho la ka elka nong khle hi man ga ko wi ne ka elka ka wa ki bru dang chnong ha kita ka thau dang man gi kinong rep telada kini ki company one gi kita ki chnong da ta ga ya ka rep ka riang ka yong ki tenete daw i kam kerjaan si kwa i wa udisi upan sengak mardoru ya kani ka public hearing dah kejing iklam ko yang i wa audisi da eu i ka asuran wa to o da iklamu wa ki bor ki wahalor kham tam wa chief secretary wa ki wa to sabu iklamu ada ni ta da chimgi ya ka rai ko wateng wa audisi le pediang wa to kejing le yang kani ka company man ga ko wa bean te i kam ka sen kwa ya ka sarkar wa shim action ga ya kini ki bru ki wa yo right ya ka anyong ka sarkar jela ka yang i le da i ela di kam ni Muslim de ki witawan ki company la daw yorot gi ya ki ain ki wada em lupa hapo kani ka state ka yong ite i kam ka sen la da ka sarkar hi wamle ka ki helor kani imban se i habi ulai kat kam kaluti ka yong i wo punman ye ki jingi ki wa pher kat kam wa cha ka constitution of India i kam ki nong chong chong yang kari India Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya